Станите, odmah spustite makaze. Ono što se spremate da uradite je najveća greška koju možete napraviti u svojoj bašti ovog meseca. Slušate savete sa interneta, gledate kumšiže i spremate se da usakatite svoju bilku. Godinama se širi laž, opasna laž, da donžilistovi paprici moraju da se kidaju. Kažu vam, da biljka ima više vazduha, da svu snagu usmeri u plod, da se spreče bolesti, sve je tu besmislica. Opasna besmislica koju su izmislili nestrpljivi ljudi koji ne razumeju prirodu. Hajde da pogledamo istini u oči. Hajde da razumemo biljku. Ovaj donđilis nije teret. On je fabrika. On je motor vaše biljke. Ovo su najveći, najstariji listovi. Oni su glavne solarne ploče. Oni hvataju jutarnje i večernje sunce kada gornji. Mlađi listovi još nisu u punoj snazi. Kada ih uklonite, vi uzimate biljci 30% njene snage. Odmah. Biljka doživljava šok. Stres. Isto kao čovjek posle operacije. Umjesto da raste i stvara plodove, ona sada troši energiju na zaceljivanje rana. Svaka rana je otvoren poziv za bolesti, za gljivice, za štetočine. Vi mislite da sprečavate bolesti, a zapravo ih prizivate. I to nije sve. Ti listovi imaju još jednu ključnu ulogu. Oni su prirodni mauč, štit, čuvaju vlagu u zemlje, smanjuju potrebu za zalivanjem. Štit je korijen od vrilog ljetnog sunca, hlade biljku odozda. Kada ih uklonite, sunce prži direktno u koren. Zemlja se isušuje, koren pati. Dakle, šta je rješenje? Odgovor teže vas kao što sam obećao iznenaditi. Rješenje je, ne radite ništa. Pustite prirodu da radi svoj pasao, a ona zna bolje od svih nas. Postoje samo 3 slučaja kada treba ukloniti list. Prvo, ako je list potpuno žut, to znači da ga je biljka već sama otpisala. Povukla je iz njega sve hranljive materije. On je sada samo balast. Tada i samo tada možete ga nežno ukloniti. Drugo, ako list pokazuje jasne znake bolesti, tamne fleki, plamenđača, pepelnica, uklonite ga odmah da se bolest ne proširi. I treće, ako list fizički leži na zemlji, kontakt sa vlažnom zemljom može izazvati truljenje i privući gljivice. Taj jedan list se može ukloniti kao preventiva. Žut, bolestan ili na zemlji, to je sve. Svaki drugi zeleni list je dragocen. Zaboravite na agresivno urezivanje. Zaboravite na provetravnje. Vaša paprika nije bonsai. Ona je snažna biljka kojoj treba svaki list koji je stvorila. Verujte svojoj biljci. Verujte hiljadama godina evolucije. Ako je ostavite na miru, ona će vas nagraditi. Nagradit će vas plodovima kakve niste imali do sada. Krupnim, sočnim, punim ukusa. Zato sljedeći put kada uzmete makaze, setite se ovoga. Prava mudrost nije u tome šta radimo, već u tome šta svesno odlučimo da ne radimo. Pratite nas za još ovakvih saveta. Bez gluposti, samo stara proverena znanja. Prijavite se na kanal.